Karbi along the World Breastfeeding Day ta London. Horina irrigation canal ningkaning koi so selonon anta lang ke piawar sai abe pinlang. Dokmoka Police Station atumpen motor checking asai kedeng. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi Tonar Jikta Birtang Ton Pen Karbi Anglong District Health Society Pen Pai Pai Ni Pai Poar Ni Difu IDSP Conference Hall along World Breastfeeding Day ta London Osumarapan Chulang Kipinang Jakanang Sodaputak Chingwaidam Ok Pranasai Kam Joint Director Karengrong Pipi Kachapahem Pipon Amayalong Oso Apan Chulang Kipinang Jakanang Sod Alama Putak Dr. A Kathar Lapen Dr. B Changlaria Tumpensi Than Pachinipon Number 16 Nomati constituency ahawar along kidu Horina irrigation canal scheme along non anda langar chimanta kavedet ajok rong krepli aradatum apora tengpen hidi sai chutiki dunaphan kisung rinti kidam tangko ananing kan penloni Horina irrigation canal rodaphan sai chutiki pen alike balong ji anparta kapaching thurji aphan pura matha ponsi sarkar pen isi thedunga scheme panong ponsi selam pipon pamilu Kedam tang 1974 pen 1985 aningkan sai chutiki arada tuma phan lang pipon werlo bon satame Karbi Anglong Autonomous Council irrigation sai campaign Horina irrigation canal phan non aphit ke panung kuk ajok canal anta pangram susi ingnamason kibikok ajok rat atum mang hupronglo sai ka chutiki phan irrigation canal along lang kavedet ajok angsong area lang pensi sai chutiki nang bomlo Lapen penangan adim ke sai katiki ponlong ledetlo. Kedam tang ASDC Sorkar Kacharia Hudrat Kapaching Thurchi aphan matha ponsi Horina irrigation canal sai chutiki arada phan me sen pen abar sai pipon bomlo. Laso jok kachutiki arada tum satame ching thurdun rintilo. Lapen Congress atum Karbi Anglong Autonomous Council Kachari pen ke irrigation canal alang abar sai pipon thekhedetlo. Lasi non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari pona Sorkar atum Nomati constituency arada tuma kisunga putha kachiniji aphan birta pen council lapen irrigation asai kamatuma phan klardak pen pachini pon lupusi rat atum lamthi pachini pon Pai Pai Ni Pai Poar Ni Anar Lopor Pai Sir Kebra Chitima Porpen NH36 Atawar Pi Dengao Ahawar Koliterang Arong Atawar Kokthom Along Dokmoka Police Atumpen Motor Checking Asai Kedeng Pusi Nelitum Kat News Channel Aperang Ke Dengao Pen Birdanang Pale Dengao Arlo NH36 Atawar Pipen Koliterang Arong Tawar Kokthom Along Dokmoka Police Ahin Pen Motor Ka Checking Asai Kedeng Labangso Checking Kapado Pon Ahut Penangan Pasit Pon Pusi Birtalong Lapen Police atumpen kapachini pon thuke 15 August aprang ke motor kewek atuma phan kelang pangching Lapen kiri kakuruk asai sitame parsik ponji pusi dokmoka OC GS khubung ahin pen birta pachini pon Non malom so por phan dihina pharman birta moington phonik sinang Good opportunity for all It is hereby informing to all the computer-interested students belonging ST, SC, OBC and General Caste that the Asian Infotech Computer Education DIFU Center is introducing few career-oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Bokolia, Manja, Botharlangso, Hamren. Introducing such courses at native places. Student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme. So hurry, seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for DIFU Center 90853 78861. Aturkimi outlet opposite LDRB DIFU Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grow
grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi, Assam. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. Cut News Channel again Penali Tumhana One Pillar, a Practo the Talent Show. The artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so a show long interested lote ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Dihinamo Opi Buthot Bertalong Wangtulo.
pai ni phai phor ni ada por phai ke ba por difu rong so pi ahi thi arlo Padmavati akulat along dali ki thu ingti ka saur lapen amul kol ke chwa hormu achik lokali tangsi ke jor kelan pu puthak birta longsi LYDC hamphanga songatum langtar libdam si lahaya por kelitang hormu ke jor kelan pon pe dejia phan tong se kot pen ke kham kheda masai ke deng pon pusi kat news a channel pherang ke pen birta nang pale Rat atum kulat alon ke pichodle hormu hortar ke mela puson kali langdam lo bulote difu along kelang mesen lapen alon ke pi muchot ke Padmavati akulat ihumlo bonta hormu hortar abang ge kahino mate kithutang lapen ke jor kelan apor ke litang hormu si joronglo Lasi dipu arada tumla pusona kulada phan ke kanwai si ke meji kecho hormu ke mesen pen kecho ji aphan si madu sita me ninghang bon sita non la puson ateng pulote dipu arada tumke kechu uisi kecho bom ason si manlo Padmavati akulat ahem pu abang ka chephere ajok kethutang an ke dipu roisi jogdam edlo pusi chinidun Lapen laso puthak kat news channel apherang ke pen karjo hut lam anta chathandun hai he anparta anut kapre ka pherang ke pen chingki tha pusi Padmavati ahem phupen ningje pon pusi chinidun lasi anut kapre ka pherang ke atum pen chingki tha puke pia phan lo labang so puthak kat news channel atum pen kachini ji aphan bor iji La dali ki thu neblong chara phi ngil tama ko dak ingot bhani tum nang beta thulo inti da ki thu sai de inti nang tum lang tha puti pu la se la pu nang tuma theklong lo inti kon se ke me ma khe no ma ke la inti ben chenglok amul ko lan da khe no sai de la son ti ke jor la to la Padmavati pu dum la se la son mang ke li tum e o kereng no ben chenglok la hai li tum cho pulo te bemar ja kado ko bil tum kisu ki ne ben chenglok kado ko be bemar long ko la se la son ke jor bang ke ni tum chigroi dun thek the la pen ke la son ke jor dun se ne bom longon bom pulo tum LYDC pen kan se che song lang la pen ne bom ji Nili election terang nili LYDC president. Rolo alali pen itu han karda biltanan kan lo dali ki thudan nebelong lo la pen da inti ki thudala itu nebelong lo pusipu la pen non da khet amul ko la ki thura sonda nebelong lo pusipu lo la sini tum ahok lo le tung theglong lo adali ki thu inti ki thu amul ko la ki thu kadak la son si jor bare pusi ong dung tumen biltanan pat pachini lo la si itu Camera person Stefan Teron Penili, Monsing Rokat News Difu. Difu Police Station Angkang Difu Manja Road, mile play along ihumdang kep cement kewan atra kachingkoi pusinili tuma perang ke pen birtanang pali. Difu Manja kacheleng atubar pi mile play along Meghalaya mile crepe pli pen cement kewan dang kewa truck kachingkoi labang so cement kewan atrak Difu Hills Medical College alongan cement kewan bom aho Difu rong so pinang kelele ahut ansi chingkoi lo lapen bangso atrak ton thom kebra pho RD an a cement si kewan pusi chinidun ahok pet ke ton crepe pho ansi ke pon arondo ton inkoi an abat kewan pusi chinidun kachingkoi atrak a number AS090922 pusi pang thekpon lapen kewek abang phuamen laki Suhuruddin pusi pang thekpon Birta bang kalapon se kangton iglo like bom thakat news channel domi thakme kurang thu